Kan sare beli idewa cara beli di pasone yen tamangandani beli nguasai ini dewa sare angon beli kena angon beli sate angon beli lawar sare beli iya daston ten beli mosang sekian didang kuentanan didang sampun rumah sering dewe wonten elingange iya daston sampun api sampun ang beli pacang sidang pacang nyangkutin sekian didang nah deliun sampun ang Lala ada apa sih ya kok ribet-ribet amat sih daja misi keto misi mekato idewa mekato sing bisa ngenanganyo dan itu nak Papi main-main Papi sedang sibuk di ya misi papi iya benar dong apa artian papi ya Papi ya Papi kaden masa ada nawang papi dewa dan nak keto nah Embe Jani beli ngide tulung kan dewa ini nak lo ni ajak beli main suwe dewa sing yang lapiana nih lah karangon ni dewa madu dumadak suwe co widine nyak tas ning lapiana sing dewa sing lapiana ke dong dia ada rahang beli madu yang nak kari sitang niki sampunan dan yang ada yang madu nah mau orang sitang kan yang saya sing lapana ke sing lapana beda sing lapana Biagong nak sangat san berabi sarang niko sangat san sira niko beli sing nawe mesti nawang ujaja ke puri nih dana itu nih Udiang tanah itu Dani dewa na Udiang dia makin lemesin deh mesti ngelemasin bro dan semuanya di bidang lapanannya orang lapana kamu nontonnya niki maronya igis-igis nih kesigas mau kujakin saja nyasik Maro. mau ke gedang maro mikirinya apa nih dewa anu nih nih ngadak masih nyangka Mani dewa kengken adik kena jadiang idewanya memadu jadiang sekali atur dia sane mangga irika ning idai beli tan wenten yuk di manah dia api malih pacang memenyahan sarangmu doh para pisan manah dia pan kendo ya pekayon beli agong to nak uliang sangat kayon ido menadi kengken didiang bola soma yuk disampun didiang medek saja yakti nah boten nyungjo kan kena idewa ni ya nadi ban bang do menadi gelas soma mumpung sing pirang adekan ide beli agong jadi kene nak adi sing nyidang jani lakar mekadu ini dipuri malu ide mangkap mbak meragadang bicarane ni kontan tolongan pisan sekian tidak sedang langsung pamit pada lemak idewa upani dewa ni jikeng terus sebuah ngelas oma ada nang bangsit sampun dagang sampun ring gedang dan ngandangannya ngomong biar lasoma nembang set nyidang sini apa kena nih nyidang sini malih ngale rabi mangga Bien. nge sampun ring gedang gedong macam-macam kan macam-macam beli kocap sing ada di gedong nah suam kancing gedongnya gedang di jauh di tuh di gedong alar ye di gedang balik gedang ada gedang bedangin wentan gedang bedlor wentan mau gede dah gede ye ngah beli ngenikan di jam gede mah gede ah cenang jelek jenang beli tak bagus No, kalau jelek. jenang ceremalen gitu bungut telinga len mai malu len mana kadang duwong waduh cara malen be beli agung juang tiang bebeling memulas tibaan beling sing lapana bang ada kan orang beli nih bagong bedang kemula nih kerang amah habis jelemo kene badan tadi ngana nganjo nih sing penuh tuh sing penuh nih buat darmo nih laktanin beli belar di jelemo yang belar di jelemo dia sekena jalan beli ya lain wajah nah madak pen mani ada pusat kau pengerejak ah agong bedang kemula nih alah
bana jegek. Orang jelek bicara malen. Bungut negen belinga. Gigine samrak. Itu orang jegek. Mirip pidan yang sing apa gunung ya sing nyak sing. Apa belagong diolah juang tiang. Marah saja juang. Bang aku beling. Tiang mau memeriksa di dokter belagong tiang beling. Bang marah juang yang kejani sing lah panah. Apa tau? Ben sado ya. Yang toleh ke jani nepong yadi larasati putih gading. Jegek cara bulan. Apa somai rago? Marah toleh becek selam. Sehingga selam kan yang penoding nembe mepupur kan kian. Kadang ini pandangan luang mepupur, ben bilang mepupur jegadang cara kresno. Dan lebih panah jegek, ben wadah belakang bocok. Masa ya deman dini, rago kayak tuang wak muani. Dua gong wedan masa. Ngerejak jagat duwe nerau dua gong. Nak kengke nih? Wendan masa ngerejak jagat duwe ne. Aden di tiang hipun hari yang kali natan dua gong. Musuh ini je. Nendan keni ado di tiang ingat dan hipun. Makin samun ngeranjeng ring sejeronin kuri. Ipaman kali kau ngapa musuh, kuda ngapa musuh. Makin rihin, sira matur sapuni kering Nih, dewa. belin paman. Sampunang rihin ngiringin aturipun, makin arse aturan di tiang napi sadru aturan di tiang ring. Aturan ipun nanti. Ngalin dan kene. Sapunapi Gusti. Nya bangga bolone. Oh, dang naga Kejang di dito. tangkil nih do dua gong. Pekaran bapod ini sing dadi pangdo salah. Oh. Woi, Puniki banyak-banyak. ini orang paman satru. Nentan. Niki Bos. banyak jadi aturan di tiang ring kudu uang kan rayonan. Oh, ini kan majeneng abese. Ini cara ngolongol. Woi, do nebok nebara. Hai. Hai. Lar. Ya, Mak tau. periksa niki. Pasal. Nih, wan niki gelam-gelaman siki. Periksa. Hei, ada anjingnya. Hei, bisa mempercayai dalam apa sing? Ipun sinang kawan ratu dua gong yang sapunapi ja kadong nemles pacaripun ramai. Yang sapunapi nentan midap. Bon kiri bangga pangaturan ibang. Nih mai, Nah, yang teman bencai. nggih. Niki, Nih marah ya. becek niki. Kalau bes moko, Wah, kentau niki. pasangnya gede. Nggih. Dobang ama ketlun, ben telun tampak. Nah, ci makento ketelun. Ketelon cang sing tadi ngama-ngama. Sinari ngama apa? Aduh, sing ketelon ya cang sing meju-meju ah. Lar, Yang tuh matanya gede no. angin api. Anget telur mata sapi. Pak didiain nasiki. Jangan kemalu duri. Nggih. Nah, niki, jalan. Hei, Ya, si ada anjingnya. wastan di tiang Made Larut. Ada anjing made laro. Nyaman anjing matanya gede itu nya ada ane. Ya. Di Made Porkas. Deporkas. Ada anjing menangin. Betul, Ya, benar-benar salah, benar. ada ni madu. Ada anjing madu. Oh, Baik toh. Jeung macam pleng ya bunyi. Keto bolar yang coba kadong pesu munyin na keto. Jeung pesu kanan. Baik, Oh, sakit. neci menyamang aja lu. Necai paling menjenang abese. Saja cara atur ne pateglah.
Cai kel ngatur dewek. Inggih saya waktu patut. Opang cai ngidang ngatur dewek kenlah sing lara ramo cuma cine. Nenta. Oh, mencing sing lara ramo cai ngajak belen cine matana gede ni kelangon kelarayunan. Ni jesing ni krek ni sesing pangadon ni krek tunyin bang cai apa ketunasi dipuri. Cai subakti gelas weco. Apun ya ka tunas ci aturan. Tunas kini dua agung pangengan. Inggih. Asapuniki ratu Dwagung Gede kemana hantuk titiang jantan sampun nenten side dewek titiang taulan titiang pacang yonang cokori dewo laris wenten sisan-sisanipun mekadi tulang-tulang titiang ingyan sane sarwo male mangde sampun ngawet tuang cemeri dikiring pewidangan puri ini yen wantah lugrah orang titiang pertiwi lungsur yang samatre Anggen makareo Bang Mang pacang menem Sing ide tanah kelangon Bang Mang kan. Oh, sing kala artene kelangon Citega Ume. nenten tenake Paman yen gitu alo. Amat belogi pun yen mana titiang. Bang Pipe singnya, Inge. Tega Uma singnya, Care singnya. Yang ide Tega Bambang yang mulai subak dikeng lah. Jani mau kelot kau tanam. Wendan sukat kan ini sana buat aduh ibu. Benar. Kan? Oh nih. nenato amung kadi lumbangan destar punika Duh agung. Puniki destar itu sana kanu. Nah, Lar. Nanang may lanan kelot kau tumbak nih. Aduh. Tuh agung. Tuh agung. Wau kebatan di tiang dasar punika ngelumbangan cahakup ko jagat duwe maka sami rem jagat duwe dayang puriana dua nenten mimpas ka diatur pekeling di tiang sana wau wantah mertemahan wisir sana katuran atau aden di tiang sana makin cokor dewa mau pikayon micayang dano ring aden di tiang. hei. Madelara cie, cai nyontuin lah. Yang tambangan ini cai banyak lah mirip sing ada bani. Marapkan lah, dadene cai ngedeng keririan. Gelas yang percaya cai banyak lah. Uli dijo sejaden cai. Nyena dan cinya. ini beradik-adik punika mangkin becek suryanen sapa sira kawiyakyanipun Mandelara. Bah, mules dipun tulir sekali nangkel. Cara nangkel. Inge, Pang pedas nawang sujatine ni mula Sri Aji Saka weting jagat jamu warsedwipun. Wih, Sri Aji Sake. Sri Aji Nomoto. bat, yang pedan cine. Ada yang kali ini nah ngawet janilan popadon cine. Cepukan kerawan popadon, ya yang kalau nyaman cine. Genggen tuh genggen. Siap cia doangnya nih. Oh, beli siapa kan? Nih dua agung gede. Jelemo salah dewo. Kalau gusti ini dua agungnya goce angon siapa luang kiamat tegak kita di jelemo. Di sawah ciumpamu nih yo. Oh, nih agak upami angki siapin bidan upami angki jaran dua agung cie tegakin cie so. Nah, ci berdua. Kejang, kejang. Kenogan mencing. Ye, uli tanah Hindu, cai ngebiuta mai, mirip cai sing ngorto, kawisesan agung dini di tanah Jawa melingeh di Medang Kemulan. Wake subo pasti kenawang, cuma kawanan mirip caing sak. Tekin pengelaksanaan corah cai ini, ngamekang derati kerama, ngerabi neng wong ngarabi sing nawang sesana. Cuma kawanan, wake tekemai sing jedot nguasang gumi, kuala. Mula dot nguasang pengelaksanaan corah ibane. Mapan, tan manut kali keramaning, sana tengrat utama. Amris sukaning awak, tan midap laraning wong len. Sing udiang repot, banyak wakine dini. Anit ada di Medang Kemulan, sing ada banikin lah, dadene cai repot. Kena cikan kan?
Cidok besiak. Insap. Wastu ada ngempi. Mapan ajreh kemana mangsa. Ditu di wana keling. Jani sebawat. Antiang. Wake misalnya walasan. Antos. Yang saking nekeng tuas puruse. Jemak karisimane. Lan mempelalian. Wake miyuda sing ten ngabe keris. Sing ten ngabe pusaka wake. Peragat aji japo mantra jarang. Yang anel teken japo mantra ni mana? Apa wedeng ataro wedo? Nah lautang wakenya dia lakar. Wakung. Giring segala makin ngelarang pengerak sejun. Tulis sih yo. Mirip gemir benci. Keles mirip rambut di denang kate yo. Ada yang kali. Dong cai sing nawang lak. Sang jatuh nih kene apa? Mirip sing ada pandai di karang sikut cacak ya nih. Sing ada sangin nih. Ganto den ges nabo. Bawa ken memunyi apa pelih senjata naik. Kenapa? Puntul nih. Cai ken orang puntul cak sing ugu. Bukti yang. Nah, mai bakang iban cici kal tebak. Iya, sekedar ci. Mau diangkat tebak ci. Ci orang pundul cang negarin bawang ci. Sajan ya katos. Aduh aku. Jangan gitu. Kados mata itu cokor ini beri. Siro rao dikira dulu aku. Tinggal di tiang mati duwe rao. Hoi pengabeh gelah mulau di Saking jamuar. Kini pengabeh tanah Hindu nih. Nya cara gajah. Suku pamit cokor dewa saking yati. Wentan sane laliang cokor dewa ring pemeramantan wentan tiun. Sane mewas do pengurupak duwe. Ya saja paman. Maro dan dikelah mengertak keleng. Mana? Puniki. Pajenan duwe ne sane angin. Menawi cokor dewa mangguk ke biak paran. Puniki sane antas angin. Bicari aja puniki. Hari yang kali. Toleh ci nyaman ci ngaturan penyelontekan seru. Cai apa katuran ci? Cak sing lah apa? Ngawet jani cai jak mungsuh itu. Nah, kayak jak kena ci cang nampi kan. Jak memusuh cang. Memusuh. Nah paman, cai para kang kelah mekejang. Lat bareng astawang. Mangkin Nasi wawan jering ini sang yang mang. aku. Dumada asem lugrah. Ida mapai cekasih tiang. Ingin aratu sang yang kita. Betara-betari sarang sami. Sang yang bang. Turusang, tumusang warnugrahan paduka bedara ring titiang. Lamakane mang neside amejak satu kabinawi dikirim tengah cawi. Saksana. Rasa. Toleh. Ni somah cini. Yang cai dot ngematiang wake. Somah cini matiang lalu. Sore sinah cai lekar ngalih somah cini. Wake nawan. Kewisesan. Pengerupak cini. Yang subang ngematiang jelema abisik. Toh paro nyidang matiang wake. Matiang wake. Paman, Ratu dua aku. hari yang kali kengken telah jadi medayo. Suka tadi benelah melaks. Medaging kena tuduh agung kadi pewacanan ido dua agung di tiang. Jagi angin kedua napi malih ngererah ido yari. Langkung ring rimang raine ke kungkung iri kirim puri. Karyo napi nenten puput anto ida ngambil. Mangdo nenten cedo angan kuri dewa. Ngambil pawistri sepun carikan ratu dua agung. Benar. Sosot kawibawan kuri dewa. Yen kadi di tiang. Waliang ido mantuk ke peseraman malih. Dalar pacang nyebelin ngeregaden peseraman sane suci linggih ide ajung wan kudewa. Iling puputang iri kira tuduh agung. Wenang terus ngayah ring ide nak kilingsir mererapuh ngaonang sebele saking jagate. Inge makin durusang mau candi hari. Larasati beli sing medayo dong sube ngelah misan cekek tur lakar somah utama nanging ngabo perah ngabo kirti laksana tan menurut kadi keraman istri mau utama bulian nyai nyemerang peseraman sing ngajiang linggih nak lingsir tum kawanang de salah tampi yang kene pengelaksananya ini sayang hidup nyane ngau tuang letar-letar cutat ni nyaman ini misalnya lakar meragat uripnya ini apa mirip pada lakar tunas setonen wakin nampah nak nyai
dados las pisan kayun beli ngarandahang wacana kali punika nyingohang titiang melaksana sampai tempat tuh kuantan mangga biune ya diastut titiang suwi wentan riki kuantan mana titiang penopa kimobe ya neng sampun sangkaneng beli macam mancuk jiwan titiang raresang sampun pun potani Sedang melang las caranya nyerah uripnya nih. Japi itu sing yan kene cutek wakin nampah nyai. Denen cagar benih matanya nih mepat si dalakar ngenoh-ngenoh dukan lasing tan penah geni siniran deni minyak wastu mamurti kedan serjaji sako matinya laras ade. Aduh. Ratu Agung. Wenten tejo putih meseret ngelot kauhang lakonipun Ratu. Paman kali. Kelilih saja kelah kelilih. Sakewale tonen wakinya nyerahkan saya di sakel. Saya di sakel. Cai pangnawang sujatin wakina. Saja toneng cai waki ketua nyidang cai mesekang waki. Sakewale waki sinya kalah. Jani waki menjebur di paseklot. Waki lakar dadi buaya putih. Ian mula ciwanen. Uber waki uber. Lan di pase mesiap dan dicepok. Ditu ada yang keririan cai ini. Pangenah selam kelawan putih. Aduh. Paman Tatos waya putih penadian Kumanti penyeruan dia anak kaon dan usan mekarya dur mengalur yang jagate kantos sampun idolino kantun pacang ngewet wang bayo makin pikayunin panjak duwe sanding roroh pengupuji waring segaro Ratu benah nah cai gingsir gangsar pada ngelah kejang nah najani pangsing dadi rasa runtak jejah banyak di jagat Jawa di Nuswantara dauhen aken-ken keramaning kadi pemahayu pemarisudan ane kelaksana yang dijamu warsa yang warah-warah ring banyak sami merarian piring kurian medang kemulan doaku di Larasati Dewa Mas Mirah Beliadi urus-urusan pemekas ngiring pedak tangkel rinda kelingsir ide yang begawan mangda sida kepari sudah mungeng letah-letah tadi lamakan pang sudah seterus beli barang-barang kelawan ide ngiring tidak dani semeton titiang sarang sami rikiring Nusantara elingang sane rarut sane ngungsi mawali malih budal sampun seda Idu Agung Dewa Cengkar mangke nilingang ngatur titiang mangde pasike bina kepuluh buah keleng segara ponadian Dewa Cengkar dados buaya putih ngawarsa ngetaun patut wentenan upacara pekelem ring anyakan sasih kanem ngewentenan upacara penangluk meranan ring warsane sebilang sasih kesanga ngewentenan tauragung pecaruan antuk asu belang bungkem iri kegana hering pumpatan agung mangneten sida budak kaline murug ada ngubah ring jagat sami mugi-mugi dirgayu se nggih turusan para penonton maka mewah para pamiarsa sane banget kesumayang titiang kadi punika sampun pemakin kalih aturan titiang merupa lelampahan Sri Aji Sake dumadak dumadik wenten pekenohipun
angin sepat siku-siku ring iraga suwangsang. Antuk punika titiang nyuk semeyang ring paswe candrane sarang sami piarsan derane sinamian sampun mirengang kalih miarsayang aturan lelampahan sane katur oleh Dramagong Bara Budaya Kepolisian Nusa Tenggara. Maka kirangipun titiang ngelungsur geng rene pangampura pemuput titiang aturang para mosandi. Om Santi Santi Santi. Om